ePitoli eMpumalanga ngithi mina umuntu nomuntu indlela yakhe yokuvula izinto, umuntu nomuntu indlela yakhe yokuphilisa abantu, umuntu nomuntu isiphiwo sakhe. So njengamanje-ke ngizelapha emfuleni, so kunemigodi ngengene kuwo umhome nje omkhulu, ngifike ngene khona, ngifike ngithabaze, kunikela khona ngibekayo bese ngiyaphuma. So njengoba ngisekuphumeni phansi kwamatshe, isibindi kahle esikhona nendlela engikhupha ngayo, engiboniswa ngayo ukuthi ngenza ukuthi wezokuthi ngikwenze njengoba kunjalo mbukelo khona ekhaya. Kahle kahle amakhamera awafuneki emgodini, but-ke siyakhulekela thina sikwazi ukukhombisa abantu ukuthi impilo yakudala yokuphahla yokuyocela emfuleni isekhona manje futhi senzeka mbukelo khona ekhaya. Ngisakhona emfuleni ngithi kuwe busiseka uphumelele lapho zihambele kahle mbukelo khona ekhaya. Kumele sigcwele abantu ukuze ufike ndawo, mina nginamandla nesithunya. So kuyimasa before ngingene empophomeni ngingene ngaphansi emgodini ngiyonikela ngithandaze bese ngiyaphuma. Sengiyokhulekela wena nempilo yakho neyami, inkosi ikubusise. Woza